Izborom Obrana Petrovića u predstavnički dom BiH, Doboj bi se mogao naći pred prijevremenim lokalnim izborima. Prema izbornom zakonu, Petrović će morati da odluči koju će funkciju obavljati. U njegovoj stranci tvrde da je već odlučio. Petrović je dobio oko 30.000 glasova i time osvojio poslanički mandat u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH. S obzirom da obavlja dužnost gradonačelnika, moraće da se odrekne jedne od funkcija. Lično se još nije oglašavao, ali u njegovom SDS-u tvrde da je već izabrao. Sigurno da gospodin Obrana Petrović ide u Sarajevo i da su pred nama izbori za gradonačelnika. Srpska demokratska stranka je spremna za razgovore sa svim političkim subjektima i nadamo se da ćemo doći do jedinstvenog kandidata za gradonačelnika. Za vanredne izbore spremaju se i u SNSD-u, najvećoj opozicionoj stranci u Doboju. Računaju da će to biti u februaru, a o imenima kandidata još ne žele. U svakom slučaju mi idemo sa svojim čovekom u borbu za gradonačelnika. Imaćemo svog kandidata. Iako se već spekuliše sa pojedinim imenima za gradonačelnika Doboja, mnogi još sumnjaju da će Petrović napustiti tu funkciju. Bilo kako bilo, potpiše li izjavu o preuzimanju poslaničkog mandata, Doboj će u prijevremene izbore. Novi izbori za izbor načelnika ili gradonačelnika treba da se održe u roku ne kraćem od 30 dana i ne dužem od 90 dana. I zamjenik gradonačelnika Nebojša Marić osvojio je poslanički mandat za Narodnu skupštinu Republike Srpske. To znači da bi do izbora novog gradonačelnika prvo trebalo popuniti mjesto zamjenika, a to će biti učinjeno već do 20. oktobra na prvoj sjednici Skupštine grada. U SDS-u ne žele da licitiraju imenima, ali su sigurni da će to biti kandidat njihove stranke.